En die goede, hulle sê dit nie weer nie. Ek sê dit in die lokasie, hulle preek nie weer van die goede. Waar is die old time day? Waar is die boodskap? Wat die jong meisie sê, maak jou bene toe. Jy sal dood maak die dag en hang in jou vinger aan dom. Come on. Maar het kan het niet zijn, want die kerk moet vol raken. Because the church has been ordered. Because of what? There's children, they are educated, they are engineers, they are doctors, they are scientists, and they're tired of all. That is why they must be told that listen here, it's a grace, it's a blessing to marry a virgin. Shalom, peace, shalom, amen, hallelujah.